Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Nabila Putri. Saya sekolah di SDN Pejuangan Ciparai. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tantangan yang harus saya buat di bulan Juni berupa surat Al-Alaq yang terdiri dari 19 ayat yang diturunkan di kota Mekah. Inilah presentasi saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk terus berliterasi.